Wisdom dynamic of Ewenyigba TV Nyadzɔdzɔwo pomo wana oji nyenkonye nate agbeyo me Peter service nyama yike atro asile miapo modan wona okatanti afi miaten aponye le eyi yeme kadeje si be eyi de benjucho yiko ba ka misile Nyadzɔdzɔwo pie me ne mia akoy adara ya balanchi ne mi le ebegbeme no sinis ebe English na ye do pe ke do alomi hafi Nyadzɔdzɔwo ya ado bole to besare yike awora ka klime kami agede tanya ope akpaji ne mi Sota kama nola ika mudu ha wonya mere ika wala den goblom ba fomena sota kama nola ika nya amara ika achowru ko fuka kple MPP nyu ha boboa enya mere ke mega edokusi le sota pe kwem hu o kale akbabubu hanovi ko jira gado da gajero pe ika den ko na be mesgo do pia wonya mere ika odi ko globe yo ba bobo nola ala fare kabla enyi for the care amve ye ko khefena le wona pe akpaji Kagana ko vito di ko globe yopa asisu yopa do hati de kai kenele keep ko zika ko polen lady allo nono matata op akpaji be anya mere ike edenu ahamayika wo amule pasoso allo podo wona wo muti kamya pan pola o ke ko mi goro gala egbato mi la matrovi mava ne madunya jome nemi Akba be mi da kan play Ewenyigba TV le ye me kana mi agara nya chom ni en makan yikan mi ajego makocho sota komini mi alo Parliament of Ghana nemi inje joda jesi be sota ko no la yikan mu da hawe kile minority in parliament wa onya mere yike wo ade asi agbalango mo yike wa wo an makuku alo babie ko kuri ale yike kadodo legbere la operenti to evelia yikan afoto Andrews isiama amwako yikan nya sota ko no la ne fomina ametie nutuo kan joda jesi be le apote pa agbono no alo sota ko no la pa agbono no pa akpajia e de kofie be e ba wore kaga ple New Patriotic Party NPP jin ha bobo yiko overzu majority alo sota ko no la yika wode ahale sota pe pieme kan jode jesi be America nya fomina amete nutuo pa sota ko no la anya mere yika la sota ko ab independent candidate alo independent member of parliament yika fie be ala odo kwesi le sota ko hana do wona uka le wona akpajia le apododo wona woma edejesi be nenya ba uva agadodo pakple dodo yike wa hega bisesa alo debate wona ole South Kema ya kpele MPP nyu ha bonti yike wo anye South Kema no la yike wo de hakple sube wona aten akpogome le yepe akpaji titri ne fomena ametie nutuo kalu pe berasi mutia minority South Kema no ko mode hawa wo ade ko globe le apoto fa apododo mutia e join majority kokosu le South Kema ke fiebe eba afforded wa anya nui ke mele eji new ke le America na le ngone South Kema no la yiko mote hawi kenya minority chief with Muntaka Mubarak ade ko globe le yepe ajiti akpajia ya jagba be o by election le fomina nuto America wa guglo atie South Kema no la yi na ntoma to kaiji ko de ko globe le dodo yika na le yusia yonya mere yike yo mo ajagba be yo gana takpekpe to hare keme pakple South Kema no la yika wode ha yine MPP South Kema no la le South Kema hu ela be yo pododo wa anya nwi ka apoto Andrews esiamo amakua edafu eji kanwule ba edejesi be America wo out there for alo ale ka run businesses wo le South Kema le pa ko be kwebla for eve yema anya nwi ka MLS ngane NPP din ha babo be South Kema no la le sewo takpekpe me yika afie be yo pa so alo esekwero yika na South Kema no la unti jom le South Kema kanya standing orders wa yo alemele asese yika anabe enwoma na asene MPP din ha babo titri le South Kema no la ope akpachi Kanamia actual Parliament of Ghana yikamia anogagamde men's good do payment nemi collection of agri customers of different men's good Ghana limited yonya America wuja agadole men's good gadro do happy adope ya evagba le Ghana to come country agency be America no jira gadola ikawu nkobe collection of agri customers CAC wuja agba ikawu de ko global le ikeme men's good do pie wona gbeda asiyo le pejinu we eviem vibe chopejinu we eviele pa ko be kula for keme madasene pejinu adeika ano yema ye yo akafene amagbanto alo amahachuchu banto yika wonye amenhleme ala fare kabla inyi for the cake 181 le Ghana to come godu kalope gbada sinana nuti awode mebe le kosira eve alo
le kosra eve nkeke ade kenye 20 days for mozo wana akpaji yenye ekia novi eve ye ko ten hefana ka ga umo kenye sidi akpa ene ye wochono alu 4000 Ghana cedi kenye ega kokua 40 million kale apoto yo pe nyanua wo ade mebe aga ikene echimes gudo pintre ba upupi le yo ama ala fada kabla anyi foreka asobo awu ika america na akọ 40,000 alu 4,000 ika ano aga kokula aga yepe akpaji ka mens gudo pe nyamere ika uja ba ika wode amo ika ji wo ato aka efe na wo pe ajodola katala Ghana to come ika rope map for settling its aggressive customers so le Ghana to come gudo kala wana emutia wo adejesi be yo aka fe na amayo ika wuje hena efe le Ghana to come gudo ala be le ala faji abla ne for aton 45% wonya America yo dejesi be open lady bakple agam tutupa akonta iko chona mesco do pia enye nu ika mejo acho ye edo ha ngaka ika wode ko globe yo gere yo podo pe iko vajira gadua wana America mele yo pe agbanla wo mo ika fie be wode nkono be either incomplete fraudulent and stated noted kala fo wana akpajia wo adem ba mayika woje yika yo acho aga ho mayika na wonyi alwodula yuntia yo apoto yika yo atwe akono kende sare ka for the tem happy pejino adiana ado le pa ko be kula for eveyema mi apoto yika mi akonjujuma ako adara ya balanchi na mi afa ajogan pomo wala ole Ewenyigba TV wana woman kana ma achwe apotane mi kamya na covid top do pemene kana police service do pa kana le dino nyawji ka kula esanyawji pom le Ghana to kom onya mara ike odi ko globe yo poto hati ike ano awuma alo ano adoma hafi wo agare ahanu pare ike wo badanu ahamaika wo amule epedo wana akpaji ike wolle le no matata pa wana oji ike dumeviwa onya mara ike odi alo mala covid top do pementi ko kurale ike do wodi alese sem le Ghana to kom hafi yo mon popo maika onye soheja le wana yema yika wo adanu ahama hafile adona wo mika pazo zwa mele afochom nyiwa wo adaje sibe abato yo pa asi asu aji yika yo kwa kone yo pa medical board yika akbade nti na angomo gugu akbla do po wona epe susume kale po bito pe nyanwa wo ademe be atanya be susume alo na neter abato jafi wi ba nu aha le apodo wona pa akpaji yiko bazu mumulale enkeke akpaji kala ko bito pe gbada sinana mutia wo adam be edo hatia yumo anna afen ko para ko sare sim yawon gomo kuku pakpli hafi yo ade afen ko le go kletu he ikeje wo apoto ano do pe melu alo yo ada sile enti maha yo anna nchuchuma Ghana to come view ka Ewenyigba TV akplo wona edu play sube ne sare ke afone ete ko cho ko bito pa for de wona until Cape Coast no to ma mia achwe adare ya balanchi nemi kamya banu kwalage yi morega mi achimya panya ajole egbenkeji ako asedu yenye ekie aga vile ma ajole mi egba magublo malen kure ngodo nyope akpaji nemi NDC ni habo bose ota kumino lawika nemle se opiema wodi koglo be amayika nya gbere la onpere ntito evelia na se ota kwema yikenya poto Andrews esiamu amaku akowore ke kopule NPP ni habo mo yika yo ajen gomukuku wana wo gome kala akpabubu hanovi ke wojira gado le mesgo kajero podo opia wode ko glo ba to banto ni pa ha bo mo la ike wa khafno le ala fare ka klibla enyi vore ke ameve ye ko khafna le Ghana du ko mai ke aga ho mai ke ne sidi akpa ene alu 4,000 Ghana cedis aga go 40 million ye uchone novia lo pa for the one woman Pobito pasi so podo ati le kai kedanu ahame kele podo wona pa akpajia enya America ta flache amu le podo wona mo yika wodi ko globe you awon go mugu pa kuli ka to he kaja ne you achwe ako ane nyankwenye nate agboye me Peter service nya America o nyi modan do ka ta mi te ponye le mi apa ajogan pomo mona uchi akonemi le mi apa de ka o lata